वर्साचो सादो काळ 14वें सातोळे मंगळार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देवचार बशिल्ल्या एका मोन्यांक जेजू सरशी घेवन आयली आनी देवचार काडटूच मोनो उलोवंक लागलो. लोकांनो जाप जावन म्हटलें, इस्रायलान असलें केन्नाच देखूंक ना. पूण फारिझेव म्हणूंक लागले, हो देवचाराच्या प्रधाना उद्देशी देवचार काडटा. शिकोयत स्वर्गराज्याचे शुभवर्तमान परगोटीत आनी चड जिन्साचो पिडारोग बरो करीत सगळ्या नोकरा गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरचेक पळोवन सूर सुरतालो, कित्याक ती दोगदोवताली आनी गवळी नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हटलें, पीक तोर खूब, पूण वावराडी थोडे देखून पिकाच्या दुन्या लागीं लुवणी मोळणीक वावराडी दाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता. दियाळ पृथ्वीच्या भावा भयणांनो, ह्याच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता. जेजू एका देवचार बसलेल्या मोन्यांक बरो करता. थोडे लोक अजाप जातात आनी म्हणटात, असले इस्रायलान आमी केन्नाच देखूंक ना. पूण फारिझेव ताचेर आरोप करतात आनी म्हणटात, देवचाराच्या प्रधाना उद्देशी हो देवचार काडटा. पृथ्वीच्या बाबळांनो, देव आमचो कुसार. तो लोकांक शिकयता, शुभ वर्तमान परगोडटा, लोकांचे पिडारोग बरो करता. वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवून तो लोकांक भेटता आनी देवाची शिकवण दिता. जेजू लोकांक पळोवन सूर सुरता, कित्याक ती दोगदोवताली आनी गवळी नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. देखून तो शिसांक म्हणटा, पीक तर खूब, पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दोन्या लागीं लुवणी मोळणीक वावराडी दाड म्हूण मागात. वय प्रितीच्या बाबल्यानो, आयच्या समाजान आमी पळयता, जायतो लोकांक देवाच्या उतराची गरज. समाजान वेगवेगळ्या सुवातेर देवाची उतरां परगोटूंक तांकां पाद्री माद्रींची गरज. देखून आमी सगळ्यांनी मागणें करूंक फावो, कित्याक पीक तर खूब, पूण वावराडी थोडे. तो दुनियाच्या मळ्यान काम करूंक आमकां पाठय म्हूण आमी मागुया. दुनियाच्या मळ्यान काम करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण आमी मागुया. तशेंच पाद्री माद्रींचे देणे आमच्या पॅरिशान उपजचे म्हणून मागुया.